Press Club recently COVID-19 vaccine first organized by India. वो जगह तिनी about 45 years recently वो जगह vaccine बजाता है. Last year में first wave इसमें तब second wave वो बेलाई के नो क्रीमा सिंसा में जो India आप अगर इसी state वो बहुत बेलाई क्रीमा सिंसा को दिल्ली में बहुत दियो दिल्ली में positive rate बेलाई के कुरान अब बाकी जोतों को कौन मुझे जैसे दादी जोतों vaccine नजर ही पाई बनी क्योंकि बक्सा अनेक जगह को सवाई जब मुझे vaccine नजर के लोगों भाई vaccine नजर किसी भी साल लोगों भाई वो तो वो vaccine के साल बक्सा लोगों यहाँ के तिनी सन ओ ये कुलों Press Club recently जो organize कहीं में निमो सुरो और उस निया सन सोपोनो एरिया त्रिगुडास गया दोसरा ते ओ पूरा total area ने कुलों Press Club ने media persons ताई organagun ने लोगों ने बगे इन्हीं vaccine provide कर जाएगा क्योंकि इन्हीं first dose second dose बाहर नो 84 days के परे खाई जाना है क्योंकि वो 1 week परे मतलब 20 days परे बाहर नो ते वो first dose ज़रा इन्हीं रज़ाक़ी में अब और मुलाक़ी organize कर जाना है क्योंकि जोतों को कौन मुझे वो दादी भाई रज़ाक़ी मानो और जैसे रज़ाक़ी मानो असली सिनी बगे कहाँ Kini जों Pemulung Press Club ni Caitok Mumbai, haste hapang de edisi hapang ni Sakar Mumbai, dinaro Pemulung Press Club corona vaccine zagi tomo जों Umi Manta, obo hikeno haste de hayung benangui sebutono selimano ozorabo corona ni cacarabo balai ke koron sajak o haste o hayung de sini kami yang saya. Jangan pun dibagai sini Pemulung Press Club di Caitok Mumbai tinio jaga ho Pemulung amcai ni sompong nogor landai ogana gini amcai to mai dibagai corona vaccine tu kaisar kem lagi jakan orang sung nubiman katini 45 above years ni corona vaccine nah halai di mana amcai ni dia bahai kena sini kok kumbede ko samuk lain ni Bangkok sini kok sampai dengan samuk tanya rupanya 45 kaya ko. Hai panas ini priority group di bagi semua aktivis kata menjaga. Di hasil jatuh lugur koyo, nor kiri ya, woi corona vaksin nah di bagi. Semua beberapa kasus nah di bagi vaksin sini no kaisan lama nih katawo. Awan bagi kiri ya, woi jeng hasil jatuh lugur tabu ko rezeki aku. 45 bab biar ni jadi sakra seksop nor ni karena gini health center tanggi rezeki mana dia bukan jauh kai kem di sini rezeki mana awak ini first time sini Pemulung Press Club ni second time third time fourth time dia nor sini social media ni sini badal channel lo di sini sakrai mai pihak itu kau kan poinnya ni musuh ko lain ya wina rok desin dati mansak o siapa ya segai man kangkai dalai kehamangan di bawah